Bostehun urte gure jendea hil zuten, gure lepoa katez josi, gure begiak busti egin ziren, baina gure espirituak orain dela, hiru mila urte bezain libre. Jarraitzen du, jarraitu egiten du. El 17 de junio, en una marcha nacional en la que Cataluña y a todas las ganancias salían de varias zonas de Navarra y coincidí todos ahí en Pamplona, la que se invita a participar a todo el mundo. ¡Mueve la forma, Busini! Nafarroa! Bizirik! Nafarroa! Bizirik! Nafarroa! Bizirik! Nafarroako konkista gure bihotzian ez da eman, ez da